Chairman w'entebe ya Kashatu muri Nyakitunda nagira ngo abantu bwa hati batandikire kurara n'enkoko embuzi n'empu no maju gabahabwa abashuma kushega omugomborereje hati nangwa n'abantu kubagerizeho bagira ngo bakore enju aharubaju bwa nyuma zirarugwamo amatungo hati abashuma batandikire kugira bakashara emfuru bakihamu amatungo ago bakagatwara abamwe bagira ngo hate byo kutunga bakaberuga habo kuba magana n'amagana g'amatungo gabo gakibwa kandi nagamwe bagaguza mu butare bwahiye hato wanje wazaye tariyo nembuzi yo kubagira omukazi yamara kuzana zona bakazi babagira hali hapo hate kigemeserizo rukura polisi y'Isingiro kushikomo kichwekeki na munongo mugombora ya Nyakitunda kandi abantu bagumize ngo umushuma kwari kwatwa arakugaruka hacaro atuza kurebera bishata cyo mushuma yayikira akika ayongeza muzarura tituramanya haba ine kiburaga kwandika ko mushuma akaba ariyo nangwa kanyaka mukaga anti nga polisi n'abakulembeze baliwe kizibu kibazo le Nyakitunda abantu tebaga kuba misango ku polisi ejogo biwe bisolo byabo ate ne bagiropa ku polisi tebagigoberera olw'ensonga nti abaana babo benyina tebe babakuba abantu bashabirwa kwatanisa na polisi okweza ho kizibechi gasha kwa Ruth n'wamanya